شباب صوت واحد. نايف ويمعه اللحظات التاريخية اللي تعيشها الكويت وجماهير يوفنتوس، محبي النجم الإيطالي وأسطورة نادي يوفنتوس ولاعب نادي سيدني الحالي. يسعدني في هذا اليوم 17 رمضان في سنة 2013 بكل فخر بعد جهود كبيرة من شباب كويتي من اللجنة المنظمة العليا في دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان أن أقدم لكم الابن البار للسيدة العجوز أليساندرو. هذا هو الاستقبال الحقيقي لهذا اللاعب اللي أعطى يوفنتوس الكثير والكثير. Eroi, abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste, dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei.
il cuore a strisce, portaci شباب dove vuoi. شباب تحية كبيرة للي وصل عندنا في صالة الشهيد بن أحمد في دورة الروضان. سمعوه، حياك الله يا أليساندرو. أليساندرو أليساندرو strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste, dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei. Il giocatore numero 10, Alessandro! 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 Io di te non mi stanco, starò sempre al tuo fianco, sei la cosa niente che c'è! Alessandro Pierole! Alessandro Pierole! Alessandro De Piero! Alessandro De Piero! Alessandro De Pierole! Alessandro Ale! Alessandro Piero Ole! Alessandro De Piero! Alessandro De Piero! Alessandro De Piero Ole! Ale! Alex, dallo Juventus Dos Club del Kuwait ti ringraziamo, grazie di essere venuti. Capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! C'è solo un capitano! C'è solo un capitano! C'è solo un capitano! Pierole! Alessandro Del Pierole! Alessandro Del Piero! Alessandro Del Piero! Alessandro Del Pierole! Grazie Alex! قواكم الله مشكورين واهلا وسهلا يا أليساندرو. أليساندرو أليساندرو Abbiamo il cuore a strisce,